zana thupi diu cha hi le nun lui chon sit William na selmang na chu ti hong hiding a hi pathian thu nangai hlama sau hite mak bung som le gup chang som la nga a choina man zowa na ho wan we le sit gam zo sia chi bin lang thil sem mi hem nam kim za hi chi ki pa na thu pha he ga hil thang level ata sana baptai sang chu su chading a hi ata san lo wang chu thim mo changa ding a hi athu theng ni sim naw pathian ni bon chadi ben phathe e bo pi taw han amen ipiham ki pa na thu pha chu ti hiana se chin masalew han se chi dan ki banglo hel mai the a hi ki pa na thu pha iti tengu le mi hem te ho chinalam pi a chi jing ho a chi lo na ding wa lampi ko mu jang a ko en lampi ki man sa ho lampi di ho het sa ti ho lungdong leng vai te ko ma thamona thu ga sei pi yong chu ki pa na thu pha chun a homin a he he chi chu a chom lama i sei ding wa hi le cross thu gu phun do pathianin a chapa Jesu Christa mangcha a mi chon si ho e hung that do naw ithil bol wangu hilowa amalung sit le thil gol dung zuya athona e hu hing naw thu kiseina a hin a he he chi thu sim chu jan som le gate I phung do taw na he jan som le ko jo he chi chu mi in ata sana hi le ti chu apoi mo ta na he ata sana baptisma changchu hu hing changding a he ati in a he paka Yesu ama ta chu ki pana thupa bulom chu a hi in lengwai te henga ki pana thupa hil payong chu paka Yesu chu a hi kit in a he chu chi thu sim chu mi in a hin het wa a hin ta san diu chu angai jin a he a hin ta sanu a hi le kata saneti ta lang na a chu baptisma ngai ji a he baptisma itiu hi baptism ti a kona sapawa aneki ko a hi in Greek pawa baptizo vaba kona kilado a he ipisena hamiti le phumlut delut tuisunga koilut tin ho ahong hin a he Bible chun New Testament le khabu a hin ve som ko wal set hi baptisma ti jo hong kilangin a he chule ve som ni le ko vel hi vap a ki manga hi in noun a hi pon a he chuchi baptisma ki seina ho zo se chu vedo so kelew han athang pi in ako chu akibang so kejin phabab khada chun paka Yesu hin baptisma chanding ni ta ani jin a he khat chu tuya baptisma chan a hin khat wang chu ahu phulma ma jing baptisma channing khat kane ye kapu gi tange ye ati chu vanoi chon sit na yo sin atom khumding adal khumding achi pi ding than khu gim nei ta thana chu ama chu phum hong hi ding a hin hi chi pa wang cha hu phul he jeng na he tui baptisma chu John henga chun Jordan vadunga chun aga chang jing tan a he hi chi baptisma ka chan ma sang se hin ka chunga gi en ka ong thol thei pui ati wang chu cross mang cha ami chon site adinga thina lungdon lungkham na a khon na khe atu na ding mun apa to yong ke ho to thei ta lo gam thip cross gam to gam thip thina to ke to na ta ta pa chu than thim apel gal kai ding chu asai na a he chule baptisma itiu hi a sentence a thu sei to ke to dung zuya sop thing sil thing ti a man the dan jong ki da he baptizo ki ti chu efisi bung li changa changgu ba chun
tipum khat a hin chulel thagau khat a hi hichibanga chuna ki ko bu jong chu kinep na khat a ki ko na hi ve pakai khat ta san khat baptize san khat a hi tin a hin sei na hi one lord one faith one baptism a hi hichi baptisma hi ipiham apoi mo na sei apoi mo na ipiham miti le ama ipana thu pha hin phung do pa in athu pe van akal to masang jaba athu da tha bolo thei lo chu a hi in Matthew bung som ni le ge chang som le ko som ni a he chi je chun na ho chi bin nam tin na mi zo se yun ga se mun apa acha chu le thagau thieng minin ama ho chu baptize ga bolun ti ding a hi ming a chun ti a ana le da u chu le do khil zo a hi mingin ti a le do ding a hi in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit ati a hi ji chun mingin ti ding a hi thu kapi them khat bo ga hilovin ti lovin thu kapi ho zo se pom ding in nit ding in ga hilovin ati na hi baptisma chansa na chung chang thu hi hobung Paul doctrine mei a hi po in mihem te sim thu hobung sim thu yong a hi pon ama pathin Jesu ta in athupi ton sot hin na to ki job mat cha khe a hi EPF sa hamidiule Krista thina le thokit na iga ki copy na diwa agon a hi in Calvary thanga mi yo si iga chi thei pu ve a than khu sunga mi jo si chu iga lum thei kit pu na hi ama wang chi ho iom na chi uwa ta san na a chi na le thana ki voi na le a thokit na ho iga ki copy thei na ding uwa hichi baptisma hi ahin gon a hi e ho Krista Jesu a baptize chang se hi thina a baptize chang a hiu hin na het lo ham hichi ji a chu pa lo pi na wanga Krista achila a ko na a kai tho banga chu e ho jong hin khutha lam chu i jo the na ding wa baptize chana hi athina ama to ki bui tha a e hi ta win a hi a lo pi le jenge na ti lo ham hichi sol cha polin apin tha nunga ahin het chu a hi na he amasanga chu juda sa kho phata cha chi pi pa phung thungol pi politics bol na a pachin thu chi pi chu na hi na he henla damaska dai pa ma vain asu thu nung chon thempu ananias akon chun cross thugu phon do na cross thu sim he ajil do tan a he Chutia chu Jesu Krista mena baptize chang chu ana hitan a he rom bungup changa changup na simki lew han a ye chu ama thi lim banga I thi wa ama to ikizop mat hiule a tho kit lim banga jong I tho kit ding wa he tu nung kal se a e ho chon sit pu ta sapum su manga aum the ni dinga imilu yu chu ama to thing pe la ki khet be tha a hi dai ti he we tau baptisma umdan chu apoi mo the na he achi limbonga amato thi thana athokit na chu ik copy thekit na diu a hi kalwarin jong imilu yu chu amato thingpe la khat be thana su thing na jong a hi kit na he kolosa buni chang som la ni a chun na baptize sanuwa amato thana ki bui tha na hi tawe chu chi baptize san wang ma a chu athila a ko na kai tho pathin thil bol ta san wanga ama to kai tho tha na hi ta ve pathin chu thang wat ta hen lung set men ta san wanga a khutu na zala paka Yesu Krista mena baptize hung chan tengule akiwui na achun e ho yong e wui tha ta win I John sit na zo siu pu min John sit ne lo wa tho ki na hin khu tha chu pathianin e ho hin khu a e koi pi ki du win thiam chang in e phung do pi ki du win hi agil ma jengin agun ma jengin he chen lo wa baptisma chan sa me chi jong a hi pu in he thiam lo helding now sen ho chan sa me the a hi pu na hi Jesu Krista chu thina gal zo win ani thum ni jing ka in thana konin atho do kitan than muthim chu e zo pi tawin edan kot kha a hin hong do kitan
Lodovin Zion Huwa Tayati Bungin Krista Tinale Tokit Nazalin Ta Sante Chun Amazon Patnazi Hilova Eden Hon Korkha Me Jamzam Kipele Namun Cherub Hon Aven Biruchu Ngam Sumta Inimachabuin Omloa Lutheding Hitaweti Nahi Amen John Sil Lung Hay Nale John Sil Ngay Dam Na Anavet Sakit Nahi Baptisma Chun Solsate Buni Chang Somni Segia Chun Ama Hon Pu Hichang Chua Zaphat On Alungu Hema Kishuna Bangin Pitele Solsa Dang Hoza So Pite Yikati Dingu Ham Ative Chuin Pitele Nazauba Nalung Hayun Lang John Sil Su Bainan Jesu Christa Menin Nabon Chawin Baptize Sang Cheun Anatin Ahe John Sil Ngay Dam Na Ina Chan Thene Dingu Vachu Patienin Ngay Danam Lampi Chu Cross Achun Ehon Pi Tawin Ahe Chichu Ita Asanu Ahile I John Sil Na Ho Inga U Angay Tan Ahe Chutia Chu Chi John Sil Na Nga Nom Na Lung Thim Ta Chun Krista Chu Leng Pa Le Pakaya Ka Ki Pom Pom Le I John Sil Na Chu Ngay Dam Ahi Pe Pe Thene Dinga Chu Baptisma Paka Yesu Krista Zala Chu Chanding Ngay Ahitai Tina Ahi Hiji Chu Imilu Yu Su Thieng Na Ading Azong Kimang Chaji Ahin Ahi Sol Cha Te Bung Som Nile Ni Chang Som Nile Gubachun Sol Cha Paul Thushim Imovin Ahi Testimony Asena Imo Ahi Dagmas Ka Daipa Ma Vain Asul Nungen Tempu Ananias Koma Cross Thugu Agazilin Amit Lemahung Ki Kevin Apeng Thain Alung Sung Chu Honpi Ahitain Judah Hinahin Imacha Bol Thepoi Abraham Chilha Hina Mele Benjamin Chilha Hebrai Tela Hebrai La Apeng Hinahin Judah Nam Israel Nam Hinahin Pachom Na Khat Chayong Anei Pun Ahi Jesu Christian Cross A ATP Na Chuchi bo se zia chu hu hing chang ka hi ti chu ahin het them ta chun them pu pa chun ipi tua na khungai ham ki pa do in lang baptai changin aminin tawin na chon sir ki sop la in 80 ati na hi Paul hin koi mina ko ding ham asu gan the Jesu Christa chu van noi hu hing pu redeemer Anahimongi Anasu Gan Thejing Anamu Sitjing Cross A Khat Be Jesu Christa Chu Vanleya Thune Pin Ahi In Amamin Ta San Wanga Chu John Sil Su Be Nale John Sil Ngai Dam Na Chang The Hi Ve Ti Chu Ahin Het Phat Chun Alhim Ma Jeng Tan Ahi Cross Thu Ti Lo Kison Pi Dang Kanei Lo De Hitai Ati Do Jeng Tan Hi Chuchi Jesu Christa Zal Chun Ke Ding In Van No Hi Ki Khat Be Tan Hi Ke Yong Van No Ya Ding A Khat Be Ka Hi Tan Hi Sim Tha Na Ti Lo Chu Cheptan Jong Ima Cha Hi Poi Cheptan Lo Yong Ima Hi Poi Hechi Jesu Christa Cross Mangcha Mihem Lui Thi Na Mun Hi Mihem Tha Hung Din Do Tha Nau Mun A Hi Je Chun Hichiti Lo Hi Kison Pi Ding Dang Om Mong Poi Ti Chu Ain He Do Ta Na Hi Choin Chupet Ta Chun Amit A Konin Lip Tabang A Hung Pul Han A Hi Le Kho Mutai Choin A Ma Ki Pat Do In Baptize A Chang Tai Hu Hing Ana Hi Tan A Hi Confirm A Hi Tan A Hi Hin Na Le Khabua Amin Chu A Chung Tan A Hi Aye Chupakai Yesu Christa Hu Hing Pule Leang Pana Ki Pomin Ama Tutun So Na Ki Khan Ki Talo Helding In Kichen Na Thul Hunga Chun Alut Tan A Hi Baptisma Alu Changa Konin Keng To Chan Ge Yen Ta Sa Abang Khat Cha Lo Helin Tuya Phum Lodin Kapumin Kalung Thim Ka Ngai To Na Kathagau Jesu Hinga Kapil Hata Na Hi Ti Merchi Na Baptisma Ki Phum Lodin Achang Na Hi Amen Samja Som Le Ko Chang Som Gu Bahin
na thupi changsian nit na dingen ka kino loizin ka kinom sot tapoi anatin ahi samji pa hin Bible la mi ping tha imu ho mong hin apin tha zo tengule apin tha ule hin tiu hite pathian thupi zob dinga hi ngong kai thei a hi tapu bin he kinology hi ta bin he masang lai apostle te phat lai chun mi in Christa to ata san le nga ta di lovin baptisma chang pai jiu a he ole cho zo le sei jom ki do dibin he chi baptisma hi anagil he jeng a he hobunga kila lu na ding jing se he lovin paka Yesu Christa chon phatna a ki vonna an hi jing tan he Galatia bung thum chang som ni le gup som ni le segia Christa Jesu na ta sanuwa ko na chu na ho na bon chawa pathian cha te na hiu a he na ho Christa baptize chang se chon na bon chawa Christa chun na ki vanu a hi dai a hin tin a he he chi baptisma chandan di ta baptisma changa kelngoi no hong sunga lu na kha Yesu Christa mangcha a ta sanwanga baptisma chang ho hi paka Yesu Christa chon phatna songkhol vana chu tom hi ne hi hallelujah akuma thing tai chan sa tau ti ve ti lam hi a hi pu ne hi pen thana di ta Yesu Christa a neya chon sit nga na ho chon sit dar ha na ho Christian nundan hoi ta chu ahin khuwa hung kilang ta in vanoi adal hatan hi chi ho je bo chun Yesu Christa min baptize achang ta na hi ama ho chu hi Yesu Christa chon phatna ki von ati ho chu rom bung som la thum chang som la lia paka Yesu Christa chu ki von zo bovin na phe phat na dingu ta salam ngai chat su bulit ding ima cha go hi on ti in thu e hi lu na hi chu chi Yesu Christa a ki von zo na ding ati chu ipi ham John silung he ya Yesu Christa hu hing pu la leng pa apama ama thu pi ho zo si zop dinga ipum piwa ki surrender baptisma in a chan now hi ana hi jing in a he aban ki ting le Christa to ki chen na thunga lu na le John sit sop thing na Calvary thi san to ki zop cha khe ana hi in Ezekiel bung som la gup chang ki chang ko chon ke man ka hin jot pa ki chun ka ven a hi le ve tan nang ma de chat thein na khang do ta je chun ka pon sil ka puan ka zo men na sa ko ki wan na chu ka khu jo ti tai chile ke man nang chunga ta sana ka nei nang to ki tip na khat ka nei tai hi ti chun nang ma ke ya na hi ta na hi ti kai na se chu pha din tuin ka sil ngi men ati ta na hi baptisma chang sa ho chu na ti san ka so than chule thau kanu dai hi chia thau ki ti hin thagau thing chen pi na avet sa hi nalung heu lang chon sit ngai dam na dingin Jesus Christa minin baptize sang so kayubin chutile ti abana chu ipi kiji am nei hil thei diu ham thagau thing chu na chan dingu a he athutep chu no hoding le na cha te hoding a jong a he gam thap ta ami ho zo se ding a jong ati a he chu ya chi chi chon sit nga na le Jesu Christa hu hing pu le leng pa a ke pom ji a ipum chang ke wa phum lu da baptisma Jesu Christa mena I chan tengu le hin thul hunga chu lu hi ta ve Christa to ki cheng jing hi ta ve vanoi mi a ka hi ta poi kapum pia Christa ka hi tai ka chon sit ho chu sop thing pi ka hi tai thagau thing chu e chan sa tai ti mel chi na ahung ta na hi amen aban ki teng le Jesu Christa chu ata san mong ve ti mel chi na a hi ke na hi ta san vet sa na long a hi so cha te bung som le gup chang som thum li le nia chun Paul ho Silas ho Philip ho Philippi jela atanguven bullen ta atu uven hin la jan khang kim lain pakai awa chai tawin a he
liêng ahung ke hot tan zel kot kha ho thi kot kha ho chu ahung chim hem hum jing tan he ahat kol ki bu ho jo se yong chu ake thing hla so ke tan he zel nga pa ahung tho do phat chun zel lu jo se pot gam hitavem ti in zel kot ke hong za hen hun amu ta chun achung chu gi waljeng de he ti het je chun ki su li ki tha ding chu anagutan a he hen la pol holoi chun e khai ki su li mong hi in ka bo no ven ka na layu ve chlai hen ti chun aga thamon na he chi zel nga pa hen pol holoi chu a veji in ataw na ho le awa chaila sa ho in thila bol thei dan le alung sung wa umpa alo pi dan le akipa naw mel hoi ta me aga vet na hi le pathian di ta hote hi ve ti chu a heta na hi puteni hu hinga na ding ai pi ka bol ding ham ti in adong tan a hi chuta chun polin thuta be chu ahil paitan a hi a koi a hil lovin join amani chun pakaye su ta sanin chutile hu hinga na ding a hi nain sunga changse to ati thone pakaye su na ta san le hu hinga na ding a hi a hen ti pi thon tan hi ai le hi chi jana chu hi chi zel nga pa chun pakaye su ata san hinam ata san na hi solcha pol salmuna kun chun ta san na hi joina man hi chi pet ta chun an mani chu apuijin zan chun zep naw maha chu asop pi in join ain sunga changsi to hi chi pet ta chun baptize achang pai jing tan hi amen ta san le baptisma chan jing hi pathian na gon pi ji hi ne ho charge board in kevet hat di han thanga thagup chan ge iti jibin sei koi jibin hi paka yesu christ I mean ta sana chon sit ama a hi le baptisma chang dinga hi qualified nga na hi jing ni hallelujah ta san lo na wang chu so ta ki nga na ma jong han lang ki chan sa yong le ima cha phachom de lo de hi mi chon si chung nung tul that bol le mi zong bu cha no ti hin ma jong le 2 minute midan sunga paka yesu christa hu hing pul leng pa hin ki pama John sin nga na le on se dar ha na hin khu tha ane ya hi le baptisma chang dinga jwan hin qualify a apun no hallelujah ole hi chi jan ma chun Paul holoi chun baptisma chan sa ngal jing o hi so cha te bung ge chang som na ni som na thum chun ve khit lew khan ahi wangin philippin pathian gam thu pha le jesu christa min ahil hang ata san pha anu me apasalin baptize chang tawi samaria khuwa chu samaria khuwa hi philippin ki pana thu pha agahil ahi chuchi philippin ki pana thu pha ahil chu zansia isei do christa ki pana thu pha cross thugu thohi ahi ke din ahi hi chu amhor ata san sanule baptisma achang ngalu nahi ipiji ham aje chu ata sana baptisma chang ho chu hu hing hi su ke diu a hi ji chun ata san nu wa jong baptisma chan sa lo ju chon sit hi chan sa nom lo hi lai ju chon sit chu hi chu ji a chu nam tin jo se juin ga se mun lang thu ka pi ho zo se hi anit ding wa na hil dingu chuchi ta san ho zo si chu baptize na bol ding o hi chuting le hu hing chang ding a hi ve ati jeng a hi pathianin a sei chu adi a hi jeng a hi ata sana baptize chang ho chu hu hing hi jeng ding a hi ve so cha te bungge de chun simki le han chang som la ni a doi them simona ta jeng jong chun ata san ta in baptize song a chang tan a hi baptize achan jovin philip nungchu azui tan ahe speaker pa nungchu azui ngal ahe tu lai pawa se dingin ama hoti ma jaw hinge ding ahe ita san le ahi e baptisma chan he so ta nga ding ahi pon he
เมนอตาสันปูวาฮิเลปะกายเยซูคริสต์ไอก็หูหิงปูเลกะเลียงปาดิงากะปอมหิตายเตียอลุงซุงจัวหงจุนทะทะอาฮิเลปะกายเยซูตอตุนโซนะกิขันกิตะโลเฮลดิงาทุลหงาลูปีงาลิปะทินเดดันจูอะหินเฮจุจิอาจูมิตัมปินบัพติศมากะจังนมตายอติวเลมีก่อนขัดจนจำขัดเวนอะไรอุทิเวอิติจิงอุฮีไบเบิลิกัลไอเดปูนเฮอามาวังจูบัพติศมาจังนมหัวเจ้าเสียจงจูก็เสกกุดฮีอหิปูอินตัมปีจูเวทหาไงจงอมนาย certificate เดจิบัวgovernment ai piam kha register ding ade ji uwa certificate nei lem chang na mei dinga chang ding ki go ho wang chu strict ta ai bol diu a hi chule ajipa to hobung dana ki chen ding a hi the na dinga hi ti ho mei dinga baptai chang ho chu strict ta ai bol ki diu a hi ki din he chu chi jong hilo ki pa na thu pha ai head ule alung su thagau thieng na chen pi in ahung peng tha in chon sit nga in pakai yesu hu hing pu le leng pan hin ke pom tan he ata san le baptisma changdinga qualify ngal a hi ki tan he join thagaw ni philip za a khuchi kang talai hu nayin lang kiloi pin ati join philip he nga thaijin a hi le esaya thim gaw le kha chu asim azan join nasim chu na het na em ati hechinu kisopa lopi ta chu gaza khu zona lampi achun sakol kang talaya to puma bible hi anasim a he tu lai pau chu hile sumo a to pumin bolera a to pumin bas a to pumin kiti jong hi mai the hi joina man mi khatwin e hil chin lo le iti ka het the ding ham ati na hi join philip chu keldo a koma to ding in a ko ta na hi kang talai sakol kang talai ham bong ka kang talai ham bong kang talai ham ti lai hepu vin hi kang talai ato lai chun pathian lekha asim na lai ta chu hi chlai chang hi ama chu tha dinga ki kai kelngoi bangin akai jon kelngoi no mul vo ho anga ham pu lo hela aum bangin ama jong akam kapoi anasim hi chi thu hi koi se ham them gau tu se hi ka do na hi ati en nu kisopa hin philip hi ado a hi chuti chun philip chun yesu christa thusim a hi dan chu asei pi tan a hi join nu kiso chun adon bot in thiam gau chun hi chi hi koi thu dola asei ham ama thu dola asei ha midang thu dola asei ham tin philip adong in a hi le philip in a kam kan chu chi pathian le khabua thu a chun apanin aza a yesu thu pha chu asei tan a hi cross thugu phun do na chu ase pi a hi bula ko na chuti chun a chi hon le tui namun khat age thonin chuin nu ki so chun ven hi ko ma tui o me baptize ka chan mo na ding ipi a hin ti ta na hi om dan chu hi chilai chang ho hi in chop khup le ta win chuti anu ki so pa le philip sakol kang thalai a tu pum thona cross thubu ki phun do na van ki do na aku na van noi chon sit hung lut dan le pathian cha pa jesu christa e that do ding wa bethlehem hung pin dan ho calvary cross a chi dan kelngoi no mut ki vo ding ak thip be cha dan ho asu gan the avo lai wa ki neu sa dan ho le ton sot hi nei the ne ding wa thi na gim nei ta me a tho dan ho a hin sei pi phat a chu nu kiso pa lung thim chu apet pe na pathin asu zun pi a pen tha sa hi ahung pen tha chu hi chi nu kiso pa chu ni pia ma thanop na pen chu pakai yesu to dam sunga ki chen na thulhunga lu ding chu ki khan ki talo hel ding a hin na le khabua min ki sun ding chu a hi hi chi a chu baptisma chan chu athanom the tan a hi philip ko ma chun ven hi chila tui uma hi mem baptisma ka chan mon dinga ipi hin e dan ham a hin ti na hi philip chun nang man nalung pumpia na ta san le ipiati ham chang theijin na te apoi mo pen chu lungthim pumpia ta san hi an hin a he
join nu kiso pa chun Jesu Christa chu pathian cha pa hi ti kata sane ti in kitip na ane ta in te cha ni hlonin kang talai cha din sa hlonin Philip le nu kiso pa chu tuya chun akum hlonin ten Philip chun nu kiso pa chu abaptistan a hi pathian chu thangwat han lam kim la dunga jong mia pen tha a baptisma chan anu ma hi le chan sa jeng thenga le hi hallelujah pathian hin mi chon se te ngai dam ding le hu hing ding a hi so ta ta ngai ding hi phal ngai pu ne hi akino ne hi ama wang chu mi chon se te god ding chu ni pathian hi ngong kai ji ne hi isu khil khil le god pai jeng ding hi adei pu ne hi chon sit ing ana deu phat hi anga jing ne hi ma wang hu hing ding le ngai dam ding wang chun so ta nga aphal pu ne hi alung sungin Krista ta sana hin ke pom poma hi le hin le kha bo min ji du da hi theina dinga chon se lung heina baptisma chan sa chu pathian chun adei the jin a hi hiche baptisma na vat sa chu Calvary cross a Jesu Christa thina le than khu a phum a hin le thina gal zo wa thokit na chu a hin ko a hinga le na hi mitampin Sunday ni init o hin athokit na ki copy naw a hin alo pi in phatho lo ham ati jiw na hi Sunday ni kinit hi Jesu thokit na ki copy na a hi pon a hi Jesu thokit na ki copy na zo chu ama Jesu Christa ta sana chon set lung heya tuya baptisma phumlu dai chanwa kai thoi kit naw hi a hi zo e anati na hi chuji a chu Bible hi kitchen ta Israel di ngai jin he ai le baptisma hi chan kit ngai ji am ti hi thu do kit in he Bible in hin don bodo han so cha te bung som le ko chang khat chang ni a China hi ti na hi Apollos Corin khopia pet John Paulin sagam lam a chon len Ephesus ahung thonin a hi le sei phabe amun zawa nata sanuba chu thagau thieng na chan na ovem tin adong en a hi le ama hon za thagau thieng au me ti jong kaza pu ve ati bin a hi China ma na hi le pia ba baptize chang an hi vem ma ti le ama hon John baptize chanin ati ve Chuin Paulin John in mi ho za chu kanunga hunga Jesu chu ta sanun atia lung he na dinga baptize achan sa hi bo ve ati paka Yesu Christa ta san na zala pen thana panglo hela mo ki phum lu jeng wang chen phat chom na ane lo dan ho chu a hil chin tan a he thagau thieng jong au monge ti jong hello hela baptisma john khuna ko na ane ki mo phum jeng u chu phat chom na lo hi ti a hil do nung chun chuin thu hi chi chu aza phat un paka Yesu minin baptize a chang ta ve hichahin baptisma avel chan kit oveti imovin a he aji iphamiti le aki phum lu danu chu kinim phum dan chu adi izingin a he ki phum dan chu hinama jong le Bible in apam lo zo chu thagau thieng na chan vem mati le ka chang pu ve thagau thiem lam jong ka he pu ve ti hi a hi zo na he hi chi chu ni pi hi ata langam iti wa hi le pen tha na jong ane lo la yo a he peng tha lo he la ton set chi san na jong lo wa anaki mo phum lo ru ti na hi a hing changa ki vui hi gim nei ta a hi iki vui ma sang wa a chi hi ti ki chin ngai hi chu ta bang de wa chu thagau lam baptisma phum lut I chan ding teng ule chon se thi san na le chon se da tha na Krista Yesu a ta san na a pin tha na thagau thieng salwa na chan pi na chu I chan ma sat ngai a hi amen tui baptisma le thagau baptisma chan kop jong angai ki din a hi mi kon khat chun thagau thienga ka peng tha tan Jesu ka ta san tan tuya ki phum lut khal khal ngai ka sapoi
tin a mo khun ji bin hi hen la I pathian thu chun thagau thianga mi a pen tha a hi le tuya baptisma chang the hi tai qualify hi tai ti cha hi len a sein a hi ama wang chu mi tuya baptisma na chang ta in thagau thianga a pen tha ki di lo wa hi le a lang bai a ki den hi tuya ki phum lu na jeng se en hu hing na chu a pe the ki lo hi mi chon se thop de du a hi jing na hi chu ji a chu tui baptisma chan na le thagau baptisma chan na hi a chi kop teng le bo hu hing na hing a hi na hi amen ma bung kha chang ke le chun ke man na ho tuya baptize kha chan sa nan a hi wangin ama chun na ho thagau thiang baptize na chan sa ding hoi ti a hi hlang len a hi na hi ama ti chu Jesus Christa ki seina a hi te chun Pentecost nia thagau le meya baptisma chu ong thunge ti he tawin seitam ngai te lo helin so cha te bung ni chang khara ko na isima hi le chun Pentecost ni hong thung ta na hi le bon chawa mun khada khom a hi ven chin phulo halloween wana ko nen hui hat ta nung din bangen ahong gengen ato nau in chu adim so jeng na he chin me kong bangen le ahong kila in ake khanjalin alu chung chiwa achongin a hi le ama hol thagau thiang adim se tawin thagawin sei do sa bangin pau chum chun thu sei pan tawin a he atita na he he chi thagau thiang a baptisma itiu chu hong hita na he thagau thiang chan na le wa sa na achang tawin a he e thagau thiang ki chang ta aphatai ti ding a hi pon a he chu chini chun thagau thianga hel tha ho chun mi sang thum vel chun tui baptisma achang nga lu bin a hi pakai chu thangbai lum ta han so chate bung ge chang som le li som le sigia chuin Jerusalem sol cha hon Samaria mi hon pathin thu azop ta ve ti aza phatun petel le zon aga sol ta ve amani chu thun su phat honin thagau thianga chan thein dingon ama hoding chun ataw pi thonen ejemi ti da hichige ya chu ala wa khat chabe chunga chulo lai a hin pakai yesu mena baptize chang mei bo ana hi ve chuta chuna luchung wa akhut angam thonen a hi le thagau thiang achang ta ve tui baptisma changa pathin thu ngai ho hinga chun pathianin a thagau thiang chu apen a hi thagau thiang chang ma sa ho hinga chun tuya baptisma chang dinga asol ngal kit ji a hi chi thil hi achanga ding theilo ke kop cha khe a hi lon ne hi ka pen tha pu wai le tuya baptisma chan khal khala ngai poi ati jiu hi satan kampau a hi in satan khepna a hi ve e pen tha wai le baptisma chang thei hi ta we tin zo a hi thagau thianga baptisma chan sa ding chu koi ham iti wa hi le pakai yesu bo a hi mi kon khadin thagau thiang baptisma ka chan sa e jong ati ji bin a hi thagau thiang baptisma homjal theding jong chun ane ki gel ji bin a hi thu sei pum hi tia khot a tia na vai bin na lu za za kit na lai bin a hi aga khoi bin na thu bin hi chu thagau thiang baptisma ke chan sa dani na gel na hi hi chi mi te ho hin pathian thu chi dan tham chakhat ana het thom jab o hi mi hem koi machan thagau thiang baptisma hi ipe thei pu bin hi ama lal jesu christa bo chu thagau thianga e baptist ding o hi ti chu bible ana sei na hi na sim da o ti ve john bung kha chang som thum le nia konin join john in a het to sa in ke man va khu banga thagau chu wana ko na hung kum la a achunga achu kamun achunga dan tai chile ke mana ma kana hepoi a hi wangin tuya baptize chan sa e sola chun kaza a nang man thagau ahung kuma achunga na mu chu ama chu thagau thinga baptize chan sa ding a hi 80 chile ke man kamun ama hi pathian chapa a hi ti a ka he to sa a hi tai ati pakai chu thangwat ta han jesu christa pathin chapa bu hi
thagau thienga baptisma e chan sa theyo dei sun chu a hi vanoya thu hil min thang pen le thagau mi pen pa jong hung do jong le hichimi ho jong chun thagau thieng e pe thei pu bin a hi pe thei dan na ki get ho zo se chu a hem le adi lo jing cha a hi ti hi tu ni zana poka yesu mina ka het to sa na hi bin a hi chuya chu bible hi iking up na dingu chu a hi in poka yesu bo se hi thagau thienga baptist boarding chu a hi John bung thum chang som ni le ni a konin chu chang nung chun jesu se yui te to judea gama ahungun chuin chu koma chun ama ho to omun baptize a chan sa ji na hi chule John in jong salim kinga enon khuwa chun tuye tam je chun baptize a chan sa in mi ho chu ahungun baptize ahung chang ji vin a hi baptisma chan sa na dinga chu tui tam pita khat ngaya a hi ki phum lut zo ke theina ngai je asuna sun khum hama thia thia khum ham a hi poiti a kichin sat in a hi chule hichlai hin mi kon khat in poka yesu in jong ama ta in tuya phum lut khan hai mo ti thein bible chang hi ana omin a hi ama wang chu jesu in wang tui baptisma wang chu api khapun a hi versa na dingin Tripura pathin thuka ga sei layo chun Hindu ho koma pathin thuka ga sei bin team hon pathin thu na sei bin thalte chun Hindu ho koma pathin thu a sei in baptisma chan sa za za e itil hajeng bin hi ipau danu bin Hinla tharte chun ama ta phum kha lo hi aye chu pastor ordain hilo lai hi hinla ana to ana report chun tharte in apathin tu sei na a Hindu ho chu baptisma chan sa za za e ti ding chu hinla a phum ta pawang chu pastor ordain ho yo chu a hi chu tabang dewa chu paka yesu jong hin chulai chunam ho ko ma amen a baptize ji in ti record anomin a hi Yesu chun amat atuya aphum lun ham ti chu bailam cha hi hinla anung hi simpe ke rotibe chuin pakai chun John sangin Jesun se jui tamzo asemin baptize sa chan tam sa joy ti farsi son zata ve ti a head part in Jesun aman baptize a chan sa lova se jui ho abol sa a hi jing wangin a hen ti chat kit in a hi I het him na wam I het him na chuna Jesun ke panathu phachu vanoya ahilin ahi tuya baptisma chan sanan na to chu apostle te khuda angam than ahi ase jui ho koma thagau theng baptisma wang chu ase jui hon a khoi pha lo dingu thil ahi je chun ama en a khoi kit ahi kit nahi thagau theng baptisma ka changta in tui baptisma chan khal khal ngai poi ti hi adi pon Ani ta ichan kopte te diu ngaye ti hi pathin thu a hi amen ole baptisma chini piever sa ki dham ti le langkhat a chun kelngoi no hong sunga lu thei ta dinga pathin hobung member khat hi thei ta dinga melchi na chikhat jong a hi ke din hi kila lut na versa na solcha te bung som chang som li le sigi som li le ge da Chutai in pitalin e ho banga thagau thing changa hite ho baptize chan lo na dinga tui kham theya koi ham ati china man Jesu Christa mina baptize chang dingin ama ho chu thu apetan hi Cornelius te thusim hi Kaisar khuwa Rom sipai zalam kai Captain Cornelius Omen Italy group hi ven gentle mi hi amala in sungmi te zo se chun Pital thu sei na zal chun Jesu Christa chu hu hing pura leng pai ake pam Davin thagau theng Pentecost ni atabong chu achang su ke Davin a hi chutia thagau theng achan chan wa chun e thagau theng ki changta phatai e tui baptisma ngai pu ate po bin a hi e ho bonga thagau theng chang ho hi baptisma achan lo na dinga min tui akham theam ti in pitarin a sei do in a hi juda mi gu ho henga chun akham thei pu ve
chuta chun tuya baptisma changdingin Jesu minin thu apita na hi baptisma changding chun hichi hin thagau baptisma le tui baptisma chankop ngaye pon lam noya chi jing se hi pakai na pamlo ding hi the khum tho jong pathin apam lo heling he ti chu ahin nam dat a hi solcha te bung som la khat chang som la nga som la go ba chuin thu sei ka ga ki pat le ati lai ho chunga achu bang chun thagau thenga chungu ba hung chutai chuin ke man pakai thu sei John in tuya baptize achan sa ji a hin na ho wang thagau thenga baptize na chanding a hi ati chu ka gel do e ati na hi te chon pathena wa chayon chulemi zo se lungde yin awmun a he chuin pakain a hu hinga ho zo se chu nise in ama ho a chun a bezing tan a he ati tan a he chutia thagau thinga hung peng tha cross thu gu anamu thiem ho chu baptisma na chang ho zo se chu hobunga la lut a hung hi jing tawin a he pakai yin hu hinga ho yo sin ni sinam ho a chun a bezing tan atia mi pyo pa wa kile do hi sa pau an ve lew han praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ti a hi in pathena wa choyin mi jo se lung de in omoven chu chi hu hinga ho zo se chu pakai yin hobunga alalut jingin abe jingin a hi ti a hi pakai chu thang bat han thiên mi te hi achom chuma dingin pakai na dei pon a hi a hu hinga ho jo se chu kel ngoi no hong kot sunga ta san na khat pakai khat baptist khat a ta san ki banga hing khom ding wa hi ti na a hi amen chuya chu hobung da tha a pu su ya e ma de dan dan na hobunga chi chi angai poi ti hi pathen thu to ke kal ta khat a hi hichi pathen hobung hi mi thi kot khain zon azo lo ding van chan ge ya choi hoya ding a hi je chun alu chang chu Jesu Christa chu a hi in ata sa chu hobung ho hi a hi ve ati na hi baptisma chang thei ding ho chu bible iti na hi luwam iti a hi le a qualification ding o chu ka sei ta ma bangin pakai Yesu chu pathen cha pa hi in hu hung pula leng pa ki pom ding o vanoi le sit hi asem pa hi ti ata san ba cross ami chon sitting in a thi in sinagal zo in a tho do ke hi cho jo si chu ke ya ding he ti ka ta san ni ati ding a hi number 1 a aban le chon sit nga na lung he na ta ta cha nei ding a hi chon sit hot na le chon sit ki da na bol nom lo na lung thim nei ding a hi chule chon sit lung he na ga chu anu na hung kilang ding ti na hi chu jeng keu se jong hilovin bol ta lo se jong hit lovin silpha bol na lama a hin khu chu akiman cha ding zo a ta na hi chu ti chu hi teng le vangama chang thei ding baptisma chang thei ding a qualify ba hi tai hen le khabu amin chung ding ti na hung hi ta na hi le Jesu Christa mena baptisma chan ki ti hi gamsunga boina itu zap zabon a hi Christian kon khat hon Jesu min pha lo hela pa le cha pa le thagau thing min in ka baptist e atiu hi Jesu mena baptisma changa hi pove ti a sei pe ta ta au movin a he he chu mi kon khat ana sei ji u chun mi phawa khat lung sai ji bin a he Jesu min sei chi chi a baptisma chan he hu hing na hi te ding a ging cha au movin a he Bible a kon hi chi chu anave che nu te sol cha te bung som ni le ni chang som le gu ba chun chulei pi tu an khungai ham ke pa do in long baptize changin aminin ta win na chon sit ki sob la in 80 ti hi mi kon khat in pan sa nan a nei win a he he chi thu hi baptisma chan sa ding pa them pu pa ko ma a sei a hi po in baptisma chan ngai cha sola ko ma them pu in a sei zo a hi in Saul Paul iti pau chun pakai Yesu Christa min a sei angai jin a hi
Yesu min bat ding kiti hi ipikisen ham ti ivet wa ngai jin a he chuin chupeta chuna mit akonin lip tabang ahung pulhan a hi le khu amutai chuin ama ki patun baptize achang pe ti imovin a he Paul hin Yesu min seipuma baptisma changding a hi ti chu thiam puin a hil dan chu a hi in a he pakai min pat ti umji chu I het wa ngai ji Kolosa bung thum chang som la sagi a chule thulama hin na to lama hin na bol chanu pakai Yesu minin bolun chule ama wangin pa pathin thangwa jingin umun Iza kai pathin thui se now in a to now migan the kip thopi now damoi gavedo iki khop na zo siu hi Iza kaya Yesu mina bol su kai ding hi veti chu Bible ki hildan chu hi chuchi Yesu mina thil I bol su kai u kiti chu Yesu minin ti a kampau lama se do chi chi hi a hidam ti hi ivat diu a hi Timothy thot ni na buni chang som le kwa chun pakai min kipat dan ain hil chin a hi chule koi hi le pakai min pana chun ipiasayam John phatlo na konin ki hin manghan John se dal ha na hi pakai min sei na ga cho hung hi jing in a hi John se dal ha de lo wa Yesu min sei khum zi a Yesu mina baptisma changa ki he a lungmong thoveng ma a ki he ho hi alam ma le ama ki hem ti na hi in versan dingin pakai Yesun na hon la kathu se ala chon lo wa ipiji a pakai nei tiu ham ati chat jeng na he amin seiging bo se chu pakai Yesun amin zala thilbolin anagel pi lo hel a he Athu zop na hole chon sit lung hei na le ama zala nungil lo eng sit na dal ha a chon sit pai tha a ama henga ki hi ho chu ama min pan ho a ana phung doi na he Yesu mina baptisma kiti hole Yesu mina tho kiti ho hi a kampau ki bang chat in a he khatwe chu hi tabang thuhil mi khat chu Yesu bo pathina hi ti a baptisma yong Yesu min sei chi chi a iki baptis lo wa hi le Yesu mina chang hi thei po ve ti a pang cha khat mi khat to hin ka sei khom thon a hi cha chu hungai in Bible hi kasim chai ji in Yesu min sei khum jeng se chu Yesu mina thil bol an hi lo dan Yesu min sei chu a hi nan hi jong le Yesu min ati na ji hi Yesu zala bolding tin zo an hi zo na hi kaga ati na hi Yesu zala ti bo se chu Yesu min a ki sei pu lo wa hi le Yesu zala ki bol a hi thei poi ti a pang cha khe a hi ai le thu do khat na dong nge ka ti in Christian ma sa ho chu Yesu zalin su gan thena atu uvin Yesu zalin a kizep uvin azep ho chun Yesu minin kazep uve ati khumuwam ati che lo piu chuna Yesu mina kazep na hi ve ati che povin hin la su gan thena chu atho uvin he Yesu mina tho hi jeng lo diu ham kati ta na he hi chu hi e ati na he chu ti hi le Yesu ji a gan the he so tho ho chu Yesu mina gan the he so tho hi jeng lo diu ham ipi ham ki hi na appoint chu na mat phau hinam Yesu zala baptisma changti hi I het thim diu angai jin he pakai ti jo se chu van gama lu ding hi poi ko yong la van ka pa lunglam bol ho bu chu lu ding hi ve Yesu min se ya Yesu min se ngai sanga ama le athu pi gel sang lo ho chu Yesu ama min pana agel lo hi chi chu het chin wa ngai ji so cha te bung som le ko chang som na thuma ko na zilu ti ve Chuin Juda va ve doi thema ki ve koi hamin thagau bu vop te ho chunga Yesu min apanun
Paulina thu hil Jesu mina thu kapi na hi ti pat dingin agovin ahi tin asay Bible ahin nama thimu bam chilawap ho ko ma chu pakai Jesu mina kanodo na hi kagi na hi tia Jesu min anapat jiu ahi hinla pathenin hichu Jesu min pana anagelu hil anahidan ahi chuin thagau bo voppa chu achomin ama ho mini chi chunga chun achun ani thon chun athajobin akop thon chun azoutai hicha hin chop khup kanejin pola yong ka hen Jesu yong ka hen nang hi koine himti ka hepoi ati bin hi paka Jesu min chu anapan na salhe jing bin hi thilawop ho chunga hin la ama ho Jesu Krista min pan amin pan ho chun alung sungu wa Krista thunit na le thu oi na chu chon sit lung he na chon sit da tha anei do ji u chun amu wa Jesu min apat u chu pathe ni pakai min pana apom lo hi amen ipiham pakai min pan ti chu apoi mo the jingi pathen thu thagawa hi ji chun thagawa ko na het chit nga ya hi chuya chu pakai min pan jo sin chon sit a kun ki kang se han pathen dan hapta si asuke jing ho ne gujing ho chon sit nga di lo hela Jesu hi pathen hi Jesu hi kata sani Jesu hi pakai ti mo thanop jing chu pathen min mo pat a hi je u chun God na kipelo war thad o lo di hi ati zo hi amen Isaiah bungli chang khat a hin hitabong mi ho thusimi an sei masan a hi chule hi chini khoteng chule no mei sagin pasal khat kop wintin ke ma ho bu kine wing kating ke ma ho ni chen kisilo wing kating namin bo se nei put sawin min set puwa kaum naw hi subei popo tan ati ding wa hi Jesu hi amin bo de ya amin bo kison pi ama le thu ngai lo hi atam the jing na hi wano ya hin kochunga hi Jesu hi pathina hi ti ya na sata ata u hi le akilo min hi Jesu min chu ngai sango win Jesu min chu adei the jing vile mitam ta chun aphat he jing na hi Jesu hi dei ding mongo hi hin la amin bo de ya amma gel kholo adan le thu pi ho gel kho di lo chon se jong nga di lo ho chu nu me ati ho bung chi di lo ho chu sagi ki tin cham kim na vet sa in Christiana ki min wo ho bung za chom paka Yesu min punom hin la Bible thu le adan le thu pe akim se la thu ngai nom lo ho chu namin bo nei put sa on lang ke mo bu ki ne wing kati ke ho ki hilin ki hilu wing kating Bible se bang chat da chi hi jong ulang he yong le Yesu min chu wing kati ati naw tabong a he chi chu thiam gaw na sei ma sat dan chu a he ole pa le cha pa le thagau thiang mina baptist boarding in paka Yesun a hilin a he he chi apoi mo na hi Yesu thi ma sang van a chi ma sang athuda tha nu kha pen a hi je chun Bible dang ivet a hi le thukida thamong ada tha ho a chi nung teng le aum lo pha do khel lam dang the hi pui ati he je chun no chi wen nam tin mi yo se yun ga semon apa cha chule thagau thing mina ama ho chu baptize ga bolun ti hi le do khel hi ka ti tan a hi pa le cha pa le thagau thing minin baptize bolun ti a hi in the name of the Father of the Sons and of the Holy Spirit ti na a hi na hi EPP hi jeng jong le ke man na ho ka thu pe tapu hi na bol do the ni divin ching the yon hi chia ko na hi nang man na la do the lo ding be yang na be lap the lo he ling a hi ti in pathienin ale khabu thinga Deuteronomy bung som la nia chang som thum la nia chun e na hilovin a hi pathien kam sunga kon hu po do mong hi mi hemin I be the povin I plus the povin I pai the povin I minus the povin a he a compound dung zui ya I zobu angai na he amen
ทุพนบุญสมนี่เลนี่จังสมเลกิสมละกัวฮิจิเลขบัวละกาวทุเสดอเฮียจะจันกะเฮตุสากะเสปีอะฮีกวยฮิเลจังเฮียเบลปาวมเลปะเทนินฮิจิเลขบัวกิสุนสุกำนะฮอจังเสฮีอจุงอะเบลดิงอะฮีจุเลกวยฮิเลละกาวทุเสดอฮิจิเลขบัวทุฮอละมังอะอมเลปะเทนฮิจิเลขบัวกิสุนหินทิงอากุนเลขปีทิงอากุนาอาจันอะละมังดิงอะฮีซีเรสตาอะฮีปะเทนทูปะเทนกำสุงอากุนฮีอีไปไม่เทปูเวเบยองอีเบเทปูเวนะฮีกิจัดตาฮีเยซุนบัพติศมาจันสาดิงหอกอมาทัวเซจูอีพิฮัมมิติวาฮิเลปาเลจัปาเลละกาวเทียงมินินบัพติศบอลวินอติรถสางาจูมัมลุงเซตันลาหุงดอเลกติเอแต่กาทูกะเซโนมะฮีกะทุเซยกิจิเทเนเดียke hi paka yesu bangin nei gelun lang rot sanga hi apostle te seju ho bangin chun gelo tibin van ka kal to masanga thu ka hil no ma hi thu naga sei diu ki pana thu pha mi naga sei pi diu thu pe tham khat bo hilovin thu pe zo si nit dinga naga hil ding wa hi pa le chapa le lagau thing minin baptize bolovin cái gì hiện tại này Giêsu chun vật sản na dinga chúng ta chun vana cái câu tu tan thagau thiêng cái hình bùng là tan Peter chun thagau thiêng dim set in thua Satan ama hi Peter danin gelo tivin nakhat be pau chun Nazareth Giêsu chu a hi e na dei mo pen pau chu ininga song pi pen ya pangtai hin na ko na pa chu na thadovin Pathianin akai thokin azit lama achoi an ta Israel nam mi te lo sin he han ati hangsan ta Peterin thu sei ta ji chun thagau thieng na to ina lungsung chu hi ma kisun bangin anatan a chon se do ke het do ta ve I ka ti diu hitam tin mi pi chun Peter chu a hin dong ta wen a he Peterlin baptisma changding ho ko ma chun kisi un lang na chon sit ngai dam na ding ovin aum dan chu na dei mo sao na khat beu Krista min jal chun na chon si do chu lung heiwan lam baptisma changuvin ti a hil dan a he a chang ho chu ipizia baptisma chang hiwam Jesu Krista zal hi te te ding tin a he a dei mo sao adal ha sao chu akipamuwa chu chi hui hung pure leang pa akipamu Jesu Krista zal bo si a baptisma chang ho chu Jesu mina baptisma chang ho chu a hi vin a he amen ama wang chu pathian kam sunga thuso itiu khel thei mong lo hel se jui te hon jong a khel thei lo ding u chu baptist chan sa ding pa chun pa pathian le thagau thing le ka Yesu Krista pathian chapa min pana a baptist bowling wa hi amen a chang pa wang chun hi chi baptisma chu ata san Yesu Krista zala bo chang ding tina a hi hi chi chu Jesu mina baptist chang ki dan cha hi chu ti cha hi la pathian thu khat cha yong i pai lo ti na hi i be la po bin hi Jesu kam pau chi malowin i koi the po bin hi mi kon khat chun pa le cha pa le thagau thing min chu Jesu hi Jesu mina i baptize i boling hi ti in ana be ki ovin pa le cha pa le thagau thing min chu Jesu hi ti hi Bible ka simin ka hol ji in gol khat jangom pon gol ke khat jangom pon a he ji ding jang na go pu be Bible ji ho hin belap a hi bo we chu jia chu pathian thu belap ding ki chat om dan chu God na jong ki belap ding ti a hi ki din he la pi ding jang om men khopi thinga yong ki lu sa lo de he Jesu min pana baptisma chu Jesu Krista minin baptize ka bole ti ama baptize ka bolong hi the hi ke ma pastor pa hin asebe ase chu hi pon hi hin la baptize chang pa hi Jesu mina chang hinam ti hi poi mo zon hi hi chi te ka thu chu ata hin se ing ka ting 7 day Adventist go lang khat le UPC nu nga khat aki ngai thonin ki chen ding anom thon ta na hi ka kong mayang tam ta ve hung thon ni nu le pa te hono e dong ji be
Hen la hi chi UPC nu nga nu chu. Apa chu pathin na tong me yong hello. Aho bungu wa lam kai len ta hi ki de hi. Adanu wa ho bung dang ane ya hi le. Apa chu din mona ko na hil hading a hi. Adin mona ko na. Hila dong mo pa to akidei honin ki chending adei kit honin a hi. Ki khan la ki khan thel hon pon. Thilgon neil hon tan. Kapalung ka su nat wal ding a hin. Baptisma ka chan le. Na ho bung wa hi. Nang ma zo hi ke ho bunga baptisma hung changin lang. Ke ho bunga dan bangin ki cheng hitin. I ki chen zo te hon le na ho bunga kit me ding a hi. Ti in akitu kop thon ta na hi. Amin ka sei lo ding hi. Hoi lai ve ham ti am ka sei lo de hi. Ole ki chen the ding a hi po wai le I bol me de ta chume. Na ti te te ya hi le. Sal pa yo chu anung ta na hi. UPC a chun baptisma ga chang ta na he pastor pa chun ke pa ta in ka sopi data to hin paka Yesu Krista minin baptize ka bole atin aphum lu ta na he paka Yesu mina baptisma chang danin a geluwin hallelujah piza za ubin a he akilo thowin a he Yesu mina seiginga baptize a bole he Chichu Yesu mina baptisma ti thei tho hi ama wang chu hi chi gol hang pa chun Yesu minin baptisma achang hi be in azinu mina chang zo hi bo be ji ane nom ji bo si achang a hi in hi chi chu van lam chun Yesu mina chang dana a pom thei lo a hi ole ka ki pai mi khada hung kid in ka koma no ho bunga baptisma changing ka ting certificate nei pi thei di vem ka thil ngai to na achun certificate ngai kho the jengin birth certificate la ka sim thei ta po in certificate ka de in lung set ta in baptist e bol me ta ngem ati nei ke chun sopi pa Pathin thu na hemo wale government a thilna bol nom ji me ya baptisma certificate de na ji a paka Yesu mina baptisma chance a athem chu ka bol thelo hi ka ti na hi pa pathin le thagau thing le paka Yesu minin baptize ka bole tin iti sei jong leng Yesu min chu an sei khum jeng ta jong leng achang pa lung thima chu baptisma chan na ji chu certificate de na ji a chang me hi ji a chu Yesu me na chang a hi di pu na hi chu ji a chu Yesu me na chang ki ti hi bible a hi paka Yesu Krista hu hing pu le leng pa adinga ata san ji uba John se lung he ya baptisma chang ho zo se chu Yesu me na chang a hi so ke na hi Chuna hichi mi jo pau Bible chu sim leo chun Yesu min a sei win baptisma chang we ti hi gol khadong na mu lo di wa hi Yesu minin a chang ta we ti ai so ke yi ke yong Yesu minin pastor rona khuda baptisma ka changin 7 day thang a khun ama chun pa pathin le thagau thieng le paka Yesu Krista min panin baptize a bolin sei so ke yin a baptist in Jesu thupi bangchat chun a baptist in ahe chichu ke chun Jesu Krista zala chu baptisma changa kanahita ahe amen hichita chu Jesu mina baptisma changka hi ne chu ahe ka baptist chan na ji chu imadang ji ahe poi ka jinu de ji jong ahe poi shading atam the jingi Jesu Krista ata san ji over baptisma chang ho hi Jesu mina baptisma chang ho chu a hi win a hi amen niang virate thu simin thu sei nga ding hin gong ka te Central Africa a cheng a hi in ama hi hing ne gam a hi win ji pa jong mi lu la le hing ne mi a hi in hela pathin thu zila ko nin paka Yesu Krista min hi ahin hetan hu heng na hi ti chu a het phadin a hung ping tha tan a he
hui hing pula leng pa na ki pomin missionary pa chun Yesu mina baptisma chang ho zo sin na khut tungu win ati in ama nong atung doi na he in lama ki le in ajipa ko ma chun zata in aga dil su in kajipa data tu hin tun sot hin na chu ka ki mu tai sa khudi ta ka ki mu do ta na he hi chi chu Nazareth Jesu Christ thien chapa chu a hi chi chu hui hung pu le leng pa ke pama chon set lung he ya thu pe ho zama baptisma I chan tingu le ton so na I hin dingu hi ti ka ga mu doi na he ka ke pa be se na hi ya chu baptisma ka chan di he ti chu hil ta na he aji pa chu mi lu chang ala ji na cham jam hem ta chu apaya ko ni na hin bot do in Christian ane ki pi a Jesu mina baptisma chang na hi le nangong katan di he ti chu na hedam atita na he aji no chun atan te te ding he ti yong chu he chin na he aji pa da na he ji chun chuin jan khova ina tawin baptisma di ta changa Jesu Christa thupi le dan ho zo ba tun sot hin na nei ka dei zo ham kajipa thupi ka zo ba a chai na le tun so da thi ding ti chu a lep ka ta na he Jesu nei kanom zoi go lupin sangin Jesu mina baptisma chan chu ka dei zoi ti in thulu na sim da ta na he ajing khowa chu na jipa ko ma kajipa data dunia he ka thulu na he kamor so de he Jesu Christa mina baptize ka chan ninga hitai ti in missionary ho baptisma chan sana ding lama chun kino ta chuna thai ta na he vadunga ga thun phat chun pastor koma pastor lung se ta nei phum ma sei theidam kaji pa na phalmo mong pu in kalu tan ding ago na he ka chan masanga kalu atana le hu hing ka hilo ding ka ki cha na he ka chan zo te le kalu tan jong le kho ka sa ta poi ati ta na he te chun pastor pa chun chu ti le tin na phum ma sa pe na he chutia baptisma ga chan chu alhima mazengin lungmona dat ta chu achunga ahung thung tan a he achan sa pa pastor pa ju aga koin tu wangin thiyong lang kho ka sa tapoi kapum ma Jesu Christa ka hitai ton sot hin chu ke a hitai ati in akipa ma jing na he chuta chun in lama chun aga chi tan a he apa chu indan sungnunga chun yugim nam pum pum chun ana phun ta na he ipiham ti na na sei na he kaji pa data kathutep chu kamor so ta na he paka Yesu Christa chu hu hing pula leng pan ka pomin adan la thupi ho zo si job dingen cross a ngai lut na chu ke man jong ka le don but ta na he kathutep chu kamor so tai na thutep chu nang yo mor so tan hin na cham hi chi kangong a hin ti ta na hi a cham jam sau ta chu ajipa ga pin ajipa ang sunga chu angong chu ka do ta na hi ajipan kidang asabe se na jinu chu ve in chu ta banga minun nem le chu ta banga eiza ta nu me angong ka tan pi di heti hena sa sa a angong ado ngam jeng hi ipiji hi dam ti chu ngai tu ta na he angong chu tan the mo mong ta pu na he gol nu ngong tan ni yo na ki cha lo na ding thu gu he nei se pi ti nidang hin ka thu na ngain ka thu na nil ngai pu in na ngong ka tan di he ti yo na het nung jeng a jong ti baptisma na ka chan ngam jeng na le nangong jong na hindo ngam jeng hi ipije hi dan tem her kanom the jeng e atita na he te chuna jinu chun ken wanga boni ka sei thim su kai poi na de ya hi le ka china hin ga chin lang ga ngai thain ati pi ta na he hi chinu han san nai hoya ko na hung ham ta san na a he hi chi hi vanoi zo wa chu ita san nau hi pathen ta san na lo chui pi ham vanoi zo wa chu
ata sana baptisma chang chu hu hing chang de hi alo pi the jeng e tuni zanai baptisma di ta chang lo izat yum diu ham ki hil na di lo noya babylon ki hil na noya hita bang ta cross thu gu phon do na hemu man lo hela baptisma di chang lo lai ho chu izat tuni zana hi na hu wam ti ka hepu na hi hela nang dingin avai ge nai pu na hi pathian le aho bung ata sa di ta job dingin cross a ath pi wa paka yesu hin tuni zana hi na ko jing a hi chu yesu tuni zana na chon se zo se dung he ya chon se da tha a Krista hi hu hing pule leng pa na ke pom po wa hi le baptisma changa hina le khabua na min theiding a hi ole sol cha te bungi chang som na nia a hi wangin philipin pathian gam thu pha le jesu Krista min a hi hlang ata san pha don anu mai apostle baptize sang ta ve ajo chuni sei ta win a hi pathian thu ta na het namu na kipom na ta san le pakayen vanoi chi pi a pum chang ke a Krista a hi dinga tuya ki phum lu dinga hi eko a hi hi chi thu ta ka het chun hi chi thu ta ka het sang kha zaku som sagi le khat chun baptisma chan hi katha nom walin henla hi chlai chun mur thom khuwa chun ei pui khom obin ei chan sa thei ding ho bung di le pasol chu aum poin baptisma changman lowin thi khang ka te ti ka ki chama ma jengen baptisma di mur thoma konin aizol hi kengin nili ka hongin a he ka keng apom jengin a he nisagi thanga pasol vier rona in jesu Krista minin eina baptistan a he hi cha kon chun ki pa na choi thei talo mo ki pa hen hun na heu hu hi jong hello ema bo se jong ke pa ta le thamung ta na dat ta thamon na thugu hi tu ni chan ge in pakai kalung sunga hin ei koi pi na hi pakai chu thang vai ta hen la ka pa in ei no do ta na hi mi hem hi na hi hobung hi na hi chichu berry ka chep nom ta pon zu ka don nom ta pon khaini ka mom nom ta pon hi lap song ka sanom ta pon hi theng ta le fel tan Krista khunung chu ka hin zui tan hi chuta chun satan lung han chun ka pa chu alung han sa tan hi nong kile he lo wai le ina nom the lo de hi tia e no do hi tan hi hin la kho ka sapon hi kain sumi te le ka veng ten e mu sit jong le e no do jeng mu jong loi ten e da tha jeng mu jong le jesu Krista ka ne le ke ya ding a hing se de ka ti na hi hallelujah hichi hindu nunga nu thusimi sekiding kanomin missionary hona ton a baptisma changnom hon khut tungwin ga tiu chun cross thugu phon do amu do chun lopi sawal jengen baptisma chaninga nom ta na hi chi secretary tong lai a hi pastor pasun amin ajilu tan baptisma chaniding ni ko hung thung tan sabat ni ko hin aga vil do tan hichi namin chu hina ti lai e hi e ti in baptisma changdinga chuna khut na tun chuna ti le e ka tunge ati na he tunia ka chan sa ding na hitan na ki go jeng thei de ham ati in pastor chan chu ka chan te de he hindu sa khuwa ka mu do lo ton sot hin na thugu hi jesu Krista kon hin ka mu do in ka chan te de hi jong le tunia wang hi ka chan thei do de hi ipiti hitam ati na he hapta kit le ji ka nei de hin ka jiding hi hindu a hi in Christian a hi lajin Christiana kane ki he mana hi le ka kitchen thei thon lo de hin hapta kip Thursday ni le ka kitchen thon ding a hin ka kitchen zo ting le baptisma ka chan le e ma cha ka kitchen hon chu khan thei ta lo ding a hin
chu je chun tunin chandang ka ting ka ki chen zo ting le baptisma chang na nge ti in adon bod na he hela pastor pa chun a hi poi nunga paka yesu hi ton so thur hunga chun lut pi ma sa zo in lang ki chen pi ma sa zo in lang chu yo ting le le sit lam na ji pa chun na nei zo ding a hi chme paka in tu nia na ko hi tonin baptisma hung chang jeng na ti ta na he pastor lung thima chun thagau thing in thu in sei na he nidang chu na nga dinga lem chang lo mai the he na ji nei zo hi le na ji pa na phal lo mai the he koi thuno ya na him tu nia hi paka in baptisma chang ding in na ko be ati pi ta na he pastor nei ta san ka ki chi e ka chan te de hi zo ka sei pi lo na hi ati ki de na hi te chuna ki hem tha the hon ta pon tu ni bo se hi office a ka chi na ding suna hi in ji ka nei zo ting le sabat ni yo ni tang ka ting Jesu Christa minin baptisma changin ka ting Jesu Christa to ton so da ding in kitchen na thulhunga kalu ding a hitai tu ni bo se office a ka chi na ding sabat ni a hin chi kit phot ing ka ti ati na hi pastor chu lung dong ta ina kile ta na hi chuti a hi le nang ma thu thu a hi ati pi na hi nidang tabangin akal chunga chun alot in hard ta in office a chun a thaitan hapta kit le ji ka nei ding baptisma ka chan ding nom tha in te o a he da chun ti chun a bol len a hi ki pa ta in agari chu a he in hi jong le signal ki pe chu anamudi pon gari dang khat ta chun a ki ta tur thon ta na he agari a chip te na mayong alu a ke chip te ta na he thu se man lo helin a thi in aziding a chan tan a hin na chanin agari a chanin ton sot hin le Jesu Christa zong a chan ki de hi agim nei le jeng na he thagau thing na ko lai hin ngai sa lo win lo win man tha na lung khan te ki gongin naum bang bangin hungin lang hapta ki le bolta ta tang ka te Christmas zo tiang le boltang ka te ti hi shatana kampau hi veven tu hi hu in ani khol cha hi ki pani khol cha hi tu ki ti hi pakai na dei na hi chuye chun tu ni zan hen na ko ma khung ki pum pi e pakai baptisma di lo pom the lo ho kana san kha hi le baptisma di ta chang ding in pakai na ko ma khung ki han do e Jesu nei kanom joy go thupin sangin vanoi mi ten ei musi jong le pakai namin bo ka kison pi de hi namin jala baptisma ka chan de hi iti thei ding ham ichi pathin thu banga Jesu Christa hi ta san mi hiding in to ni zan hin bon chi kevin pathin in pathe ei bu so kai tau han ni le pa cha ki ko bangi